Is-seba ta' filgħodu il-buqa d-dasa diġà bdew jippreparaw biex jinżlu taħt l-ilma f'din il-kesħa tremenda biex ikomplu t-tfittxijiet tagħhom fuq il-cruise liner. U nies li qed jixxabtu mal-vapur biex jidħlu ġewwa min-naħa ta' fuq tal-vapur. Qed ikomplu jaslu aktar karozzi tal-Protezzjoni Ċivili u tal-Pulizija biex ikomplu t-tfittxijiet fuq il-vapur. Fil-fatt wasal van mimli għad-dasa. Il-Konkordja issa se jagħlaq ġimgħa f'dik il-pożizzjoni immejjel fuq ġenb wieħed. Biss fuq in-naħa tal-lemin tiegħi hawn il-ħaddiema jippreparaw l-apparat biex b'xi mod jippruvaw jidrittaw dan il-vapur. Ħidma li se tieħu xhur, jiġifieri mhux jiem biss. Il-problemi huma il-fuel li fih dan il-vapur għaliex fih 17 il-tank tal-fuel b'kollox jammontaw għal 2400 tunellata ta' fuel. U jekk dan il-fuel joħroġ fil-baħar ta' hawnhekk, ovvjament jagħmel ħsarat kbar ambjentali. Anke r-residenti u l-ħaddiema ta' hawnhekk tal-port uraw it-tħassib tagħhom għal problemi li jista' jkkaġuna dan il-fuel jekk joħroġ fil-baħar. Ovvjament għalulna aħna nispiċċaw żgur bla xogħol. Ħdej għandi lil Modesto wieħed mill-għaddasa li niżel u daħal ġol vapur biex ifittex il-katavri u anke persuni ħajjin. Modesto qalilna li kien il-vapur huwa immejjel b'50 grad. Allura, ovvjament, x'in tidħol għandek kollox angolat u dan jagħmilha diffiċli għalihom biex ikomplu jfittxu. Biss anke hemm ċerti postijiet fejn ma jistgħu jaraw xejn, jiġifieri l-viżibilità ma tkun literalment ma jaraw xejn. Biss għalina li f'mument minnhom wara ġurnata u nofs innexxielhom isibu persuna ħajja. Kien persuna li kien ħireġ reġa' niżel biex jara jekk hux kollox sew wieħed mill-membri tal-ekwipaġġ u nqabad meta l-vapur tmejjel. Mbagħad sabuh ġurnata u nofs wara. Għalina li din kienet ovvjament esperjenza lihom li ittihom ċertu ferħ f'din it-traċedja li ġrat nhar il-ġimgħa. L'esperienza è stata, devo dire, molto difficile, molto difficile. Ci ha dato tanta forza anche lui, lo sentivamo, ci avevano detto guarda che ci sono delle voci e come noi abbiamo preso contatto con lui che aveva ancora coscienza, gli abbiamo chiesto come si chiamasse e cosa era successo e lui ci ha risposto a tono. Quando l'abbiamo posto in barella ha detto ragazzi io sono tranquillo perché sono sicuro che voi mi portate fuori. Questa è stata la forza che ci ha dato anche lui. Quindi...